turabashuhuje mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dukomeje kugenda tubagezaho. Reka twizere ko mumeze neza cyane kandi tubaha ikaze mu makuru tubazaniye. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibyavuye mu nama ya minisitiri yaje kuba yaterana kuri uyu wa 15 Nzeri 2025, ikaba yari iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ikaba yabereye muri village Urugwiro. Hari imyanzuro myinshi rero yafatiwe muri iyi nama y'abaminisitiri, niyo tugiye kugenda turebera hamwe kugira ngo tumenye ese ni ibiki leta irimo gutegurira abanyarwanda, ni ibiki leta irimo gushyira ku murongo ngo igeze ku banyarwanda. Icyambere, iyi nama yagezeho rero, inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyavuye mu bizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri 2024-2025 n'itangira ry'umwaka w'amashuri 2025-2026. Hagaragajwe kandi umusaruro mwiza mu byiciro byose by'amashuri abanza n'ayisumbuye, bitewe ahanini na gahunda nzamura bushobozi n'uruhare rukomeye rw'abanyeshuri n'ibigo by'amashuri. Umwaka w'amashuri wa 2025-2026 wakaba waratangiye neza. Ku itariki ya 8 Nzeri 2025, ababyeyi barakangurirwa gukomeza ubufatanye n'ibigo by'amashuri kugira ngo umusaruro uva mu myigire urusheho kuba kwiyongera cyangwa se kuba mwiza. Icya kabiri, inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'igihembwe cy'ihinga 2026 isanga igeze ku ntambwe ishimishije. Abahinzi bakaba bakangurirwa kurangiza gutegura ubutaka, gutera imbuto ku gihe no gukoresha neza inyongeramusaruro, imbuto z'indobanure n'ifumbire kugira ngo barusheho kubona umusaruro ushimishije. Cya gatatu, inama y'abaminisitiri yasuzumye intambwe imaze guterwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, kongera umubare w'ingo zifite umuriro w'amashanyarazi kandi umuriro ukaba ufite ingufu zihagije kandi ntubure. Ingo zigerwaho n'umuriro w'amashanyarazi zariyongeye zigera kuri 85 muri uyu mwaka wa 2025, mu gihe mu mwaka w'2000 zari kuri 2%. Bivuze ngo zavuye kuri 2% ziragenda zigera kuri 80%. Kugira ngo intego yo kugeza amashanyarazi kuri buri rugo igerweho rero, mu nama ya minisitiri hagaragajwe ko harimo kuvugururwa ibiciro bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi mu rwego rwo kugira ngo umuriro urusheho kugenda neza kandi ube ari mwinshi unagere kuri buri rugo. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe imyiteguro y'irushanwa ryo gusiganwa ku magare ku rwego rw'isi, akaba ari ku nshuro ya mbere iri rushanwa rizaba ribereye ku mugabane wa Afurika, rikazabera i Kigali kuva tariki ya 21 kugeza tariki ya 28 Nzeri 2025. Imyiteguro yose rero ikaba irimo kugenda neza. Inama y'abaminisitiri yamenyeshejwe gahunda yo kongera ingano n'ubuso buteyeho amashyamba hamwe n'ibindi ibikorwa byo kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima mu gihugu hose, harimo n'imijyi ibikorwa bizagirwamo. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje amasezerano y'ubufatanye hagati y'umuryango wo kurengera ibidukikije witwa African Parks Network na guverinoma y'u Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri rishyiraho amabwiriza y'imyitwarire rikanagenga komite z'imyitwarire mu ngabo z'u Rwanda. Iteka rya minisitiri ryemeza ko abantu bimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange kugira ngo
hubakwe urugomero rw'amazi n'umuyoboro wo kuyakwirakwiza uva mu karere ka Gicumbi werekeza mu karere ka Nyagatare. Inama ya minisitiri yemeje abahagarariye ibihugu mu Rwanda bakurikira Bwana Victorino Obiang Maye, ambasaderi wa Repubulika ya Equatorial Guinea mu Rwanda afite icyicaro i Brazzaville. Bwana Hussein Sef Azira uhagarariye inyungu z'ubwami bwa Oman mu Rwanda. Ngayo nguko rero ibyo nibyo byavuye mu nama ya minisitiri, ndizera mwasobanukiwe. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'indi ganiro ndakomeza kugenda mbagezaho.